Mathaa manini thutha wa mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga kũruta mũkana wa thikũ 14 wĩgiĩ gũtabania mĩrũrũngano, angĩkorwo matigũkorwo mahingũrĩirwo mĩtambo ya IEBC gũthũrima maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩarutĩire Raila na mbatoni yake mũkana wĩgiĩ mĩrũrũngano ĩno. Akĩaria mwena wa Korogoco gũkũ Nairobi hĩndĩ ya kũrugũria kamĩtĩ ya gũtheria njũĩ cia Nairobi, Ruto orotete Raila na atongoria a Azimio akiuga matikũheo kahinda ga gũtuthũra ngũĩ na kwagagia mũingĩ. Nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi mlikuwa na miaka 5 ya handshake na mambo yenu. Bei ya unga ikafika shilingi 230. Saa hii tumeteremsha imefika 180. Watupatie nafasi itakuja 140. Watupatie nafasi itakuja 120. Wawache kimbelembele walikuwa na nafasi yao wakaharibu. Wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka. President niongereire kuga atĩ we ndegũthing'ĩrĩrio kana kũrutĩrwo mũkana o wothe nĩ ngwatanĩro ya Azimio, akiuga bũrũri wa Kenya nĩ wa mũndũ o wothe. Wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuzia uoga. Tunaelewana? Kila Mkenya ako na haki katika taifa letu la Kenya. I want to tell our friends who are used to impunity, who are used to forcing their way, that they will have no way, because this is going to be a country based on the rule of law, and nobody, let me repeat, nobody, let me say it again, nobody is going to threaten Kenyans. Oho Ruto niongereire na kuga atĩ gĩthurano kĩnene nĩ gĩathirire na mũingĩ ũkĩmũhe kanya ga gũtongoria bũrũri, rĩu akĩũria Raila arongorerie gwĩka maũndũ marĩ na umithio kũrĩ Akenya handũ ha mĩrũrũngano. Mambo ya uchaguzi na viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kazi imebaki sasa sio ya vyeo na mamlaka ya viongozi tena. Ile kazi tuko nayo sasa ni ya wananchi hawa. Mwena wake munini wa President Rigathi Gachagua nĩaugire matiramakio nĩ mĩkana ya Raila Odinga na mbatoni yake, akiuga mwerekera wao nĩ wa gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri. Sisi huyu rais wetu ametuambia na tumekubali, kwa sababu ndio kiongozi wetu, ya kwamba hii Kenya yote ni yetu. Wale wote ambaye walimpigia kura, wale hawakumpigia, wote ni wa Kenya na atawafanyia kazi. Ihinda-inĩ rĩu Gachagua nĩonekanire gũteanĩria mĩario yake ya ica ikuhĩ atĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩkũrũmbũiya makĩria arĩa mamathurire, akiuga thirikari ya President William Ruto ĩgũtungatĩra mũndũ o wothe. Na yeye akiwa kiongozi wa nchi ataendelea na hiyo kazi, na mimi nikiwa kiongozi wa UDA naendelea kushughulikia watu ya UDA, naye rais anashughulikia watu ya Kenya. Nataka ile porojo ya watu kusema kwamba serikali ya Ruto ina ubaguzi ama serikali hii itakuwa na ubaguzi, wawache porojo, kwa sababu tumechaguliwa na Wakenya wote na tunahudumia Wakenya wote. Atongoria mekwaragia hĩndĩ ya kũrugũria kamĩtĩ ya gũthambia njũĩ cia Nairobi. Si wanajifanya ati wao ndio majogoo wa Nairobi. Nairobi gani? Nairobi hii ya mto chafu na takataka na mambo ya machafu kama haya. Mimi nataka niwaambie watupatie nafasi tufakie chafu ya Nairobi. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.